سلام تخطاتلت نايس channel كما تكونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنان باغنانيو لومون كم وترو اقداسن وانا وانت حستوتات حزنا لكم متينا لنا كسام مودات انا زي مدام سانا كتصنحوا بخبر نقدمكم مبارنا لو مارستي ناي بحكي زقرم تحستينا حزنا لكم قريبنا زلنا من البات بحماق كيس معكم جن قولوا انتو لوهم كابتقاهم ارحق قبلوا بينا غنبلوكم ندلا بمجمريا let's go Iran in extraordinary graphic terms, giving the Iranian regime just over a day to either make a deal, reopen the Strait of Hormuz, or face hell. If your children are watching, be warned, the president did not use polite language. Quote, Tuesday will be Power Plant Day and Bridge Day, all wrapped up in one in Iran. There will be nothing like it. Open the fucking strait, you crazy bastards, or you'll be living in hell. Just watch. We should note that destroying civilian power infrastructure is generally Donald Trump has renewed threats to strike key Iranian civilian targets in an obscenity-ridden post on his Truth Social network. Trump declared that Tuesday will be Power Plant Day and Bridge Day, all wrapped up in one in Iran. There will be nothing like it. Open the, I'm sure you can make out this expletive, straight, you crazy expletives, or you'll be living in hell. Just watch. Curiously, he finished the post. كم تريو زلهم دونالد ترامب ناي بحكي اب كبيت زخونه وطراتي كم زلو نسوت رايد يكونس علم ملو كم زفلطو غير الله علم ملو كم زفلطو زغا كم تريو زلهم ناي بحق زقرم تويت كاب حدا بريزيدنت ناي علم فرقيت ناي علم ويكا ناي علم بريزيدنت بالالن حنت عباي هاجر ناي علم بريزيدنت ناي كونه ناي حنتي قشت نيشتي قشت حمشت ميت تقماتو زلوها ناي كوعس اجر كلب ناتا بريزيدنت خمس خصعف كل خمان زصيف يو تديهم لهم this is امريكا بكمي درجه وديقه خمزلا انا زغرمن زلو زي صحف تريو زلو تايبل الله نماني متنققتا سد زلو نيران سد زلو متنققتا دما عقل صباتي كنس سمعينا تايبل الله ساعه 5 ناي نغوين اذا صحفت صحفا زلو تريوها ساعه 5 فاسيكا مدري ساعه 5 ناي نغو كاب دقاس برابيرو دقاس تغين مالتيو نغو ساعه 5 كما حديركم كريستوس تنسى موتان بناي صعدكم لنا بالكا تنسى غباكا تنسايو ولا حرقانا تكاب رسخه تصليل كانت لا سوشيال ميديا تاعتنيخا كل نغرا في سوشيال ميديا كتغبرو زي بالكا دونالد ترامب يزغبرو لذي انتي اللي صحيفو رسو دامت يلن حزبي يوهاننا يو دامت يله تاي نغوتنسي سولس مدري ناي باور بلانت داي كل تي ناي ممنچو ناي صحات ناي ايران قدم سي سولس اوكي دحريو and bridge day all at one all rapid in one in Iran ስለዚህ سولس معالتي بمولو ممنچو ناي صحات ناي ايرانن كلهم بينتوتاتن اب حدا معالت قدم سسوم يبلالو ازي نلب زلو نرأس زلو قبلنا يكوناتيو قبلاتيو زي معناتو حزب زتقملو وزغلغللو تتقرصي مهراب ወይ ካ ምዕናው ጀኖሳይድ እዩ ነቲ ህዝቢሲ ተደይቀተልካዮ በተዛዋወረ ተቆትሎ ስለ ዘላ ነዝቢ ኢራን ናጽነትን ዲሞክራሲን ፈትሕን ከምጻልኩም የይሉ ዝጀመረ ኩናት እዚ አይሶመናይ ሳልስ ክሳዕ ክንደይ ፋሒልዎ ከም ዘሎ ድሓን እስከ ድሓንቲ ናይ ፍትሕን ናጽነትን ናይ አሕዛብ ቁርቢ ጽንሕ ባለና ናይ አሜሪካ ናጽነታይ ከም ዝመስል ኣብ ሊብያ ሪና ስለ ዘለና ቀፂሉ there will be nothing like it ከምዚ ዓይነት ነገር ከጋጥም አይኮነን ብላሉ ድሕሪኡ እንታይ ብላሉ open the fucking straight ፕሬዚደንት ናይ ሃገር ይዝሕ ኤፍ ወርድ ክጥቀም አይግባውን እዩ ወይ ወንዚ ናይ ብዕልግና ቃል ክጥቀም አይግባውን እዩ ምክንያቱ ናይ ሞራል ኮምፓስ ናይ ሃገር በዚ ዝዕቀል መራሕቲ ናይ ሃገርሲ ሓንቲ ሃገር መራሕቲ ናታ ሞራል ኣለዎም ዲብሎምን ቡይ ዝዕቀል እዚ ግን ትሪእዎ ኣለዎም እሞኻ መን መዋረዲ ዝቃል እዚ መዋረዲ ስለምታ ኢራን ከምኡ ኢሉ ስለ ተጻሓፈ ሲያይ ኦኬ በቃ ሶር ቦስ ተጋጊና ኢና ክንከፍተኽብልዎ ክሬዚ እዮም ዝብልዎ ዘሎ ከነስማዓኩም ኢና ዩ ክሬዚ ባስተርድ ዝብሎም ኣሎ ፅሉል መን ምዃኑ ኩሉ ሰብ ይፈልጥ ኣሎ ፅሉል ናይ ፅሉል ተግባርን ናይ ፅሉል ስራሕን ኣብ ናይ ፅሉል ሰዓት እናፀሓፈ ከሎ ንኻልኦት ፅሉላት ኢሉ ክፀርፍ حبال بليا خي تقدمك كيزي or you will be living in hell انتزي نزي انت ديك فيتكم انتي وشمتنا حرمز then ابقى هالربسات كم تنبرقوا قبركم just watch تصبي ونتراي يبلو مالو شو انت قايلو praise to be Allah بكا كبرنا املاخ يعني
حيلو مالتيو نقيو مالتيو praise to be Allah قدنيا زنبره تويت praise to be God إلى سل زنبره جدما praise to be Allah President Donald J. Trump capital letter أي زخانة أبز حد أمريكا ورياكت نديس قبرلو سكن اسمعيو وردتنا أمريكا خصوصا ليه سلام تاجن كم تقول إلا حد أمريكاوي إير ما تفيز نبرة أدحينه من يبزو ليرم نوم تقدر ده مستير الله وكسمعكم is professor of American Studies at University College Dublin. Saying watch this by Trump. As Trump being Trump, or if there might be something else going on. I don't want to say watch this by Trump being Trump. So just to summarize, on Easter Sunday, a holy day, Donald Trump has threatened war crimes with the destruction of civilian infrastructure. He has amplified those threats with language that I would never use in polite company. And he has ended with blasphemy by sarcastically saying praise be to Allah as he threatens this damage to a Muslim country. It is a sign of anger. It is a sign of frustration. And it is a sign, I think, of desperation that he has not gotten what he wanted, which is regime surrender in the past 37 days, and that he does not know how to get the surrender of that regime. So instead, he just threatens to escalate this bombing by now hitting civilian targets, regardless of بحكي لب زلوم أمر زلوم تواريدو من حفيرو من ينبزي and this is nothing كمزي كاب حدا لبام سب كاب حدا بزح عمارة إستاذ زلو سب كابزي نجارات أبيدة تقاطعير زلو سب كوتس زخل زربا كمزي كونه كل سبره اللي هج دونالد ترامب ناي بحكي أم من قرأ قرات يخم زلو كابزا من قرأ قرات ما مواد أصين له سلزي بقى إذا أمره خمس ساعات باي ذا واي إذا زبلا زلو وردتنا أمريكا دونالد ترامب كومي ستايل ناتو زبلا نو وردتني سب نخالط علم دما نتهاجر نخال حزب دما وردتي كل تزبلا زلو دما جبني أمها فاسيكا مدري سب محرتن نايتن سائم نكريستوس زعمن زبله ويون كريستيان مالسن كريستوس زعمني فاسرات مسيوم يوم زقدسل نيرم كريستوسي بزي جبر حاتيات نزقتلو زقبروا يفلطون محرت جبروا لهم زبل أملاك تعمن سب مخا بسمو نكريستنا كريستيان أبي خاطبلو أم نيجيريا يهدون له كتحنام يدبلدنا برا فاسيكا مدرك كم زك صحف وردتي زبل زلو بعلقنا نتفقات كله كفاءات زاربن زصحفن كم زع عينه ترى يفلطني يوزول زلو أنا كلهم كابزين رياكشنز نبتنا وردت معوزن ترطرو زل قد محلافنا تازبلت رياكشن درا كوازيا Great, you crazy bastards, or you'll be living in hell. Just watch. Praise be to Allah. Happy Easter, everybody. This was at 5 o'clock this morning. He hasn't been to sleep because he's sundowning, because he has dementia. I'm a physical therapist with a doctorate in my field and 14 years experience working in home health care, treating geriatric patients with dementia who say crazy shit like this all the time. This is another classic example of sundowning and also frontotemporal dementia, where his frontal lobe, the filter of your انتهي بلالو ديمنشيا زبحال أزيو حتى جنيا نعمرو حمامي سدما زبال كايون زجبر كايون كل نجار زرسع كايو قد مستوصل زبال كايو ويون زجبر كايو سلو ترسعه حدش نجاريو ولا تي ديمنشيا بزخبة دمس كده شمنا يسبت ترسع من مخان كترسع تاريخ كترسع كل نجار ترسع مالتيو دونالد ترامب ديمنشيا ملكتاتنا ديمنشيا كم زلوا وينتقم كم زلوا إنه ويحوان كزربت أنهيو حجد ما እቲ ዲሜንሽያ ድማ ስትረስ ክበፅሓካ ከሎ መሊሱ ድብርትዕ እዮም ዝብሉ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ሰብ ኣብ ዝላዕለ ደረጃ ናይቲ ዲሜንሽያ በፂሑ ከም ዘሎ ን14 ዓመት ምስ ከምዚኦም ዓይነት ፔሽንት ዝሰርሕ ዝነበረ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ስለምንታይ ከምዚ ከም ዝኸውን ዘሎ ይርድኦ ኣሎ ሰዓት 5 ምድሪ ርጎቶን ሲኡ ዘፅሕፎ ፋሲካ ምድሪ ዘፅሕፎ ዘሎ እቲ ፀገሙ እናከበደ ስለ ዝኸይ ዘሎ ክድቅስ ኣይክእልን እዩ ዘሎ ድቃስ ድማ እቲ ጭንቀት ድማ ምስ ኮፍ ኢሉ ስለ ዝሓድር ዘሎ እንታይ ገብራሎ ኣብ ምንታይ ሰዓት ኣይፈልጥን እዩ ኣብዚ ከባቢ ግንባርና ዘሎ ፎርታል ናይ ግንባርና ከባቢ ዘሎ ኣብኡ ዘሎ እቲ ቀንዲ ፊልተር ናይ ኣእምሮና ፊልተር ማለት ልክዕ ፀማቒት ማለት እዩ ነቲ ኣገዳሲ ንታሕቲ ዘውፅእ ሕማቕ ክትዛረብ ድሕሪ ኮንካ ጌጋ እዩ ፀገም እዩ ሕማቕ እዩ ነውሪ እዩ ዝብለካ ክፋል ኣሎ እዞም እዚ ዓይነት ሕማም እናበርትዐ ምስ ከደ ነቲ ፊልተር የበላሽዎ እዩ ስለዚ እንታይ ትዛረብ ኣለካ ይትፈልጥን ኢኻ ነውሪ ይትፈልጥን ኢኻ ሓሶት ነውሪ ምዃነ ይርዳእካኒ እንታይ ትኸውን ኣውት ኦፍ ኮንትሮል ኖርማል ዘይኮነ ሰብ ትኸውን ማለት እዩ ኤግዛክትሊ እቲ ምልክት ንሪኦ ዘለና ንእሽተይ ቅንጣብ ናይ ኣእምሮ ጥዑይ እንተዝነብሮ ነይሩ
كل عين زلوا حركان نفاسيكا نقوم مدرسة حمشة تسعفنيها الجملة أيكون بريزنت وينكا ترى سب كينكا فاسيكا مدر نقول قال أنت تسعف كسب ما يبزينا قبل الكانيكن تسألوا المهانكا كفلتيو تحريق كان لا يقد صومي سزي نقصد بالوزلو وردت كوينا نرجع لنا brain that helps you decide what is appropriate to do or not do, to say or not say. That lobe is shrinking inside of his skull. And this stuff is only going to get worse. His limbic system, or his emotional center in his brain, will be fully in the driver's seat before the end. On top of that, he's also a malignant narcissist who is cognitively incapable of feeling fear, regret, or shame. Like using the F word on Easter Sunday morning. Many of you are asking, does stress speed up the decline of a dementia patient? The answer is yes. He is finally starting to feel the stress of his choices. The team closest to Trump has curated all of the information that actually gets to him, including all the information he thinks he has or thinks he knows about Iran. They have yet to tell him the full truth for probably a year and a half. I say we got 18 days. بعرفش أنت يمزول زلوا أنت يزول زلوا تقرب كوي برقص حدا نجر أبرسهم حتى كل غليو تي ستريس زلوا كنا تاديو نتسعق ما قاعد يدوا كونز غلوا ستريس نتسعق ما يقعد دايو كل زوج قبر زلوا دما أبا أمرو بتي فلتر ناتو تبلاشي سلو زلوا بتي حمام مالتيو أبل علي دما إذا سبزي اتزخافة درجة ناي كاتب له نارسيسستيك بيهيفير اللو تاي مالتيو بقى كل نجر نسيت رايز خلو نسيت بلو كل كون بقى على ملو نعود راي تسبزلا نارس تزلع على درجات أقامي زلوا سلازي كل زنت حويس كايو تزعبي أقامي تزبلت الزربا قنتاي له لدونالد ترامب انت عينت أقامكم زلوا تمزرو زلوا يفلطيو سلازي نتحمق زينا أبزو كيناتنا إيرانا قاتي موزو لا أين قرونا له يلو كل تناود بس حبريتات تنكي قويم زنقرو زلو مغنياتو هندلكو قبري كلني له مستير ون كل ينقرووني تتنكي قويم زنقرو مغنياتو درجانا يعمرو يوصلو زلو هندلكو فحفح كاتو غليب سلازي لك كمت جو بايدن بموداتو فحفح كاتو غريب زنبري مغنياتو يا تعد من عبيه مسكده تسترسنا يتسرحنا عبيه مسكده ጭንቀትና يتسرحنا عبيه مسكده እቲ ዲሜንሽያ ዝነበረ ካመሊሲ ዝገድል ናይ ጆ ባይደን ይፋሕ ፈሕያት ይሆን ነይሩ ካብ ስልጣን ካብ ዝወረድ ኣበይ ከም ዘለዎ ላይ ንፈልጥና ዶናልድ ትራምፕ ይወራዘ ነይሩ ካብ ናይ ጆ ባይደን ዝኸፈ ዛንታ ክሕልፍ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለምንታይ ኢና ደዚ ኩሉ ነምፃልኩም ዘለና because there is a serious shit ዘጋጥሞም ዘሎ ኣብዚ ንኺድ ንሱ ዝብሎ ዘሎን እቲ ኣባይታ ዘሎ ኩነታት ንክሪና መጀመርያ ሓንቲ ጥራይ ኣብዚያ ከሪአኩም ቅድመ ነዚያ እስከዚያ ስምዑ ወድሓነ and dangerous and highly intricate, involving dozens of warplanes, hundreds of U.S. military personnel and intelligence personnel, but also the remarkable actions of this missing pilot over the course of more than 24 hours as the military sought to bring him to safety. It began on Friday, of course, when the F-15 was shot down. The U.S. got their first... استري وزلهم نتي طفيز نبره حجازنا بايلوت نمدحان زجبرنا سرحت بعوت زازيمنا يزبلويو بعوت يوم زازيم ما لا بوتكات يوم زازيم ما اتنرو يزلنا سئلتات بعلي مسكريو كندي نفرتي ابز وديقنا الله كندي تدمسسنا الله I'm going to tell you more about this حنت كابتن دونالد ترامب من البات عبد بديتي اتلو زلا زي اخذ كونت خليا من يزتري وزلهم ازي اتميتلو سنكيلو يلن زبلو زنبرو حدش سبريم ليدر نا ايرانيو ويلكم اب نمجمريا فيديو كاميرا تمليس له مالتي كاميرا دفوتي كونن اب قدميت كمت دفوتي كونن يلو منيرم but he's back زي it's a signal already قتيل ناينا يلوم اسرائيل كم كحو جميرم يرم هذا سكيل ناينا قتيل ناينا يبلون يرم well the guy is back and لك عبتا مجمريا سئلنا تو دمانتاير له ديمونا نيوكلير رياكتور ናይ እስራኤል ብዛዕበየ ናይ ኒውክለራዊ ቦታ መመንጨዊ ዲሞና ይዝባል ኣብ ቻርት ናቶም ብዛዕባ ይዘራረቡ ከም ዘሎ ስእልናቱ የርእዮም ኣሎ ስለዚ ንእስራኤል ናው ኣይጠቕሶን እዩ እዚ ዓብዪ ምልክት እዩ ናይ 10 ሰከንድ ቪድዮ እዮም ገይሮም ናይ ማለት እዩ ሓደ መይትዩ ሓሚሚ ሰንኪሉ ገለመለ ዝብልዎ ዝነበሩ ሓሶት ምዃኑ ካልኣይ የለን እውን ዝብልዎ ዝነበሩ ሓሶት ምዃኑ ሳልሳይ ድማ ኣሎ ጥራይ ደይኮነስ he still has a plan and I تقصنون إسرائيل بس زي ما سنزلت ملختي زي حدا أجد داسي أبزو وانو زلوا درجات كوينات بميديا سلزي قصن زلوا كبيت زخنو كونتاتنا نرزلنا okay I'm going to show you a few more things بزعباتي كوينات بفلاي إذن سرحتنا أمريكا غيرنا بفولو سرحت وتحدرات حنا زبلوا زي أسكسم ودهان
Salam alaikum. Alaikum assalam. هذا إنترنت بلو أمريكا هم خلوا يوم سلام عليكم يلهم بنفرتن بقلملان غيرهم يوم سلام عليكم يلهم من إيران يقولوا له إيران دما وعليكم السلام يلهم كما يجرم تقبلوا ما يقولوا له أمزات رواز لهم تحكم بلانا يا جايش قرب كبر زبالات يعني إيران كم زي يعني إيران تحكم بلا لهم سلزي بسماينا برراز مزع حما خش تخوينا تريفن هلاي what exactly has happened here مبزحت جزء superficial زي عندنا نري انتهى قاتيمو أنا أقول لك زي mainstream media فتشيمكم كي تعملوه ويون فرق percent ناتو تعملوه تقول لهم معناته قال لنا قرص اللومي ميت خميتك حسوي ده اليوم قد they always twist the facts نقرات نهيمة إمزاز قلت هاللوم is it true وزل لهم عنوات انتهى كجبرو خيدنا ينام زولونا زلونا عنا نحادة assistant ناي pilot نمدحان كيدنا كل زواجاتات كفيلنا نحن بزي أمو تزاربا قرب كسمعكم because it's very difficult for us to believe man كبير نقر يمكن أمنو ينغلينا زلنا سلازم زحلنا زلو تحسودنا بس حقي سلازلو I'm gonna show you بزي أمو نجمر زيادة تستور بزي أمو نجمر Forces have rescued a second service member missing since Iran downed a F-15 fighter jet on Friday. The airman's extraction followed a major search and rescue mission. Donald Trump said the weapons systems officer was injured but in stable condition. Iran's military says this is the debris left behind after the US mission to هجي نتي assistant pilot نمدحان زتجبر سرعيت وتصيت نزحيزو تريفو ويوم زبلو نازلو زي أمريكا بجد في سرعيت نعوكة تاني لامسكدت حيزاتو استرفت وتصيت دايت حيزاتو مسترفو انتاي مخانو يوم زرعي نازلو أوكي هجي what really happened تحكي انتاي قاتي من زبلجن نخلتيو أن نتأثيرنا الريال لنا تحبريتا بخلتيو وجنز وهاب زلو جيم كامر آية قداسي إيران زبلو وزلون أمريكا زبلو وزلون كل تيكت النتأثير لك تدي انتاي زبلو زلو إيران مجمريا زبوت هذا تري وزلهم زي إذا أسوار زودي وزل أبي مسلكم إسفهان أبكبابي إسفهان مالد دمات كتما ناي نيوكلير راو بوتا ناي إسرائيل ناي إيران أبو يزلو أبت بوتا تدما بمنقد ريبورت ناي أمريكا أزيوم بزحات سبيشال فورسز نزي وديزيكال نزي تأفيز نبرا بايلت نمدحان أزيوم بزحات بعبيتي ناي لوجيستيكس نفرتمت يوم أبو بوتا إيربورت دا اليوم إيربورت ناي إيران زي تتكمل زنبرت إيربورت ريوم أبو وريدوم سبيشال فورسز مالتيو متيوم نتسب كتحنو كم زفتنو يوم زبلو نازلو أبكون النت جام ناي بزحات نت نيوكلير نخسرقو فتنا أكايدهم كم زنبري زنقر زلو تعقات إمام زلو سعر دما نبرتنا يتكبابي كم زوجو حبريتا دما برتع كينات حديرو بتاليتي مالتيو نقوم مدري فاسيكا نقوم مدرينا تنسينا ورخيبنا يتمليسنا زبلو كافر أبيني رسو برقص ماني تكون ريل سؤالي يلا مسؤولي يلا ودي قدي ودغن تانا فاريت ودي قاعد نسل دي ولا قلتي فهم دي موتي ومدام تاستورجن بزعبو كم زي نبرت يوم زنقر زلو بقى شفان تقيمهم كال مسرح كجبرو فتينهم كم زنبرون إذن رياض لنا كسارة دما بمولو تزفتنوا مثلا سلزعبيه زقاتهم زلوا سلزي إيران بزوج وزلوا من قدي كنسمع عن بتنا إيران حبريتا أمريكا سمعنا لنا نحد كوبايلوت نمدحان شديش شوعات نفرت كم زخفلون ليتم معلتن كم سرحون كلتا كيلومتر قرت هاري مخلون أبرحوا ما تتحبي خصني هوام حيزو ما خمس كم تملسون هيرو زخونة سرح كم سرحاني يمزن أقول زلو كلت نحد سبكة تدحين كندز نفرتي أي تخسرني هذا it just doesn't make any sense كابو وتعيد ما تكونتات it's a very fishy بتزود غلو أب كباب الكويت ناب برشان قال في كبابي ودي قيلهم نجيرهم نعنا أتم أسرح استقاعدة زي نفرت تقاتل أنا على زلوا دما أب كباب إسفهان دما تولنا وناي نيكولر زلوا بوتات بايلو زمنلو ناي إيراني inside إيران وشت إيراني سلازي I mean رسمي زلوا نلبام عم توليد بس so إيران كتصالي نتحك زيادة كتوصل مخانة يزنقر زلو أتقول ترى حبريتك كم زي نبرين عن رزالنا دونالد ترامب أمريكان لما كبيت زخون السعرات تسكي موت يوم كم زلو يزنقر زلو أتحك من مليسونا تقعد إيران عبا عوتنا تقونات إفنا يمزبلو زلو نتنفرت دما
بعلنا هاريم ناين تكنيكال ጸገም ስለዘጋጠመን ዜና ብትሪእዎን ዘለኹም ቴክኒካዊ ጸገም ስለዘጋጠመን ክትንሳኣ ስለዘይ ከኣል ኣሜሪካ ባዕላይ ሃሪማትን እዮም ዝብሉ ዘሎ ሓሶት ኢራን ባዕላይ ሑፃ ጌራትን ይዝባል ዘሎ በሚሳይላትን ብድሮናታን ጌራ ሑፃ ጌራትን እቲ መስርሕ ክገብርዎ ዝፈተኑ ዘይከኣል ምዃኑ ኣርእዮሞም እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ ሓደ ካብቲ ብዙሕ ግዜ ዝፍክሩሉ ዝነበሩ ስፔሻል ፎርስስ ናይ ኣሜሪካ ኣትዮም ኣብቲ ቦታ ተወሪዶም ነቲ ናይ ኒውክለር ቦታ ሪኦም ሒዞሞ ክወፅሉ ዝኽእሉ መንገዲ ክግበር ይኽእል እዩ ገለ ር ሃይሊ ኳሊፋይድ ብላብላ ይብሉ ነይሮም እዮም ኣሜሪካ ኣብቲ ብፍላይ ፎክስ ብዙሕ ግዜ ይዛረብሉ ነይሮም እዮም ፕሮባብሊ ንዓዓ እዮም ፈቲኖም ዘሎ ዘይዛረቡላ ዘሎ ድማ ከቢድ ስዕረ ስለ ዝገጠሞም እዮም ዝብሉ ዘሎ ተተሳዒሮም ኩሉ ግዜ ይዛረቡን እዮም ፍሬንድሊ ፋየር ነፋሪት ናቶም ተወዲኣ ከምዚ ኮይና ቴክኒካዊ ፀገም ኣጋጢሞ ገለ እዮም ዝብሉ It's just a technical ጸገም ኣጋጢሞን እናበሉ ከባቢ 20 ነፈር ተወዲቖሞም ኣለዉ ከባቢ 20 ቴክኒካዊ ጸገም ኣጋጢሞን ጥራዮም ዝብሉ How is that even possible? ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ምሽፋን ናይቲ ኩነታት ንበይኑ እዩ ዘሎ ኢራን ድማ ንዘረባ ብጭብጢ እንተተሰነየ ጥራይ ትርጉም ዘሎ ብምባል ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዝተሰነደ ቪድዮታት ይሰዱልና ኣለዉ ነቲ ናይ ኢራን ሚድያ ክፅቀጥ እቲ ናይ ኢራን ሓቂ ንኸይወፅእ ድማ ብዙሕ ፃዕሪ እዮም ዝገብሩ ዘሎ ኣሜሪካ ምክንያቱ እቲ ሓቂ ሃስያ ይንዖም እንታይ ይብለና ፀኒሑ እቲ ናይ ኣእምሮ ስፔሻሊስት ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ሓቂ ይነግርዎ የለውን ኣሜሪካ ኣብ ስዑድያ ዘጋጠማ ኣብ ናይ ስዑድያ ቤዝ ናይ ኣሜሪካ ዘጋጠመ ክሳራ ኣብ ኤምባሲ ናይ ስዑድያ ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ስዑድያ ዘጋጠመ ክሳራ እዚኦም ክልቲኦም ጥራይ ሲም ኣዝዮም ዓበይቲ ክሳራታት እዮም ነይሮም ተርዲሞም ኣብ ናይ ኩዌት ዝነበረ ቤዝ ዘጋጠሞም ኣብ ኢራቅ ዘጋጠሞም ኣብ ጆርዳን ዘጋጠሞም ኣብ አልዑደይድ ናይ ቀጠር ዘጋጠሞም ኣብ ኢማራት ኣብ ዝተፈላለዩ ቤዛት ኣጋጢሞም ዘሎ ክሳራታት መወዳእታ የብሉ but these things are not reported by the way ካብ ምሕር ስዕረት ናይ ኣሜሪካ እቲ ሓንቲ ካምፓኒ ነይራ ዓባይ እንታይ ትገብር ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩና ሳተላይት ኢሜጅስ ትሸይጥ ኩሎም ዞም ጋዜጠኛታት እዞም ሚድያታት ካብኡ እዮም ዝወስዱ ሳተላይት ኢሜጅስ ትሸይጥ ነይራ ጠጠው ኣቢላ ትስራሕ ኣሜሪካ ብሰንኪ ኣሜሪካ ስለምንታይ እንድሕሪ እቲ ሓቂ ክወፅእ ጀሚሩ ኣሜሪካ ጠፊኣ ኣላ ማለት እዩ ስለዚ ዝኾነ ይኹን ናይ ማእከላይ ምብራቅ ኩናት ሪፖርት ከምዘይ ትገብር ንሕጂ ጥራይ ኮርስ ንሓዋሩ ከምዘይ ትገብር ገሊፃ ኣላ ማለት እዩ ሕጂ ታንክስ ቱ ቻይና እያ ተውፅኦ ዘላ እቲ ሞር ሳተላይት ኢሜጅስ ማለት እዩ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ኩናት እዚ very less reported ሪፖርት ንረኽቦ ዘለና ኣዝዩ ትሑትን ውሕድን ሪፖርት እዩ ዘሎ እቲ ክውንነት ኮምፕሊትሊ ካልእ ነገር ከም ዝኾነ ምስ ግዜ ተሓቂ ተቐቢሩ ስለ ዘይነብር ሰምደይ ተሓቂ ክወፅእ እዩ እቲ ኩነታት ንሓዋሩ ፀቒጥካን ሓቢእካዮም ክትከይድ ኣይከኣልን እዩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ which is actually true ንዝተወሰነ ግዜ ክዓብጥዎ ይኽእሉ ኮኑ እዮም ንሕና ኣብዚ ንሪኦ ዘለና just እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት መብዛሕትኡ ግዜ ከምቲ ዝለ ሸፈነ ዘይረክብ ዘሎ መብዛሕትኡ ግዜ ኣጋኒንካ ዝረአ ዘሎ ትክክለኛ ሓበሬታ ክበና ዘይክእል ኩነታት ናረኣና ኢና ንኸይድ ዘለና ምክንያቱ እቲ ኢንፎርሜሽን መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ኩናት ብፕሮፓጋንዳ እውን ይካየድ ስለ ዘሎ ንኩሉ ኣተሓሒዝካ ንኽትሪዮ ቁርብ ክብድ ዝበለ እዩ እንታይ ግን ክትገብር ክትክእል ኣለካ እንተወሓደ ፕሮፓጋንዳ ኩናት ናይ ፕሮፓጋንዳ ምዃኑ ዘይተርፈተ ኮይኑ ክልቲኡ ሳይድ ክትሰማዕ ኣለካ ኢራን እንታይ ይብሉ ኣለዉ ኣሜሪካ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ደን ይባላንስ ኢታ ኢራን ከምዚ ገይራ ኣሜሪካ ከምዚ ኢላ ስለዚ ኣብ መንጎ ናትካ ፍርዲ ክትወስድ ትኽእል ናይዚ ምዕራባዊ ዓለም ድሕሪ ትሰምዕ ኣለካ ግን ትርጉም የብሉ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ሓበሬታ ኣበይና ቨሪፋይ ንገብሮ ኢንዲፐንደንት ጆርናሊስትስ ናፃ ዝኾኑ ጆርናሊስትስ ናይቲ ሓደን ፕሮፓጋንዳ ከጋንኑ ዘይደልዩ ሰባት ክትረክብ ከለካ ካብኣቶም ሰሚዕካ what is going on እንታይ ዝካየድ ዘሎ ኢልካ ክትግምግም ትኽእል እዚ ድማ ቁሩብ ትለይ ካብኡ ናብኡ ታሽሙ ክበካ ይኽእል እዩ ባላንስድ ቪው ንክህልወካ ክሕግዝ ይኽእል እዩ ኦኬ ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኩናት ክሳዕ ክንደይ እናኸበደ ይኸይድ ከም ዘሎ ኣብዚ መልክዕ ደረጃ በፂሑሉ ኣብ ዘሎ እዩ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ዝደሊ ዘሎ ኣብዚኣ ንእሽተይ መቀስ ማዓኩም ድሕሪ ይቆፅል divine will of the armed forces of the Islamic Republic of Iran is not considered a dominant and superior force. In the wake of this glorious and triumphant operation, the defeated president of the United States, in a state of panic and resorting to falsehoods through psychological warfare, is attempting to flee from the battlefield of his defeat, and just as he has done in the past, he persists in his absurd rhetoric and blame-shifting tactics. However, the reality on the ground itself shows the upper hand of the mighty armed forces of the Islamic Republic of Iran. And
كم تريو زلهم بخلتي سايد كوريا سلندل زلنا بحفشة تقداي بوغن أمريكان بوغن إيرانن كلت يومنا ناتوم سايد كراغود زخلك قبريه تنزل أمريكا بحكي فلو يحيلو وتهدروا عقم خمزلو ومن تزقبرو زلو سرحيد دما تأمر زخون سرح صريحهم فلو يسأبلتنات كم زرعيهم زنقر زلو بحفشة جن أبايتا بنريو زلنا كنتاتن معلتاوي بنعزبو زلنا كنتاتن كرو خلنا ناي دونالد ترامب extraordinary ካብ ንቡር ወፃኢ ኣካይዳ ካብ ንቡር ወፃኢ ድማ ፅቡቅ ዝኾነ ዘይኮነስ ናይ ብሓቂ ድኽመት ፅላለ ጭንቀት desperation ኣማራፂታት ምስኣን ንርኢ ኣለና ኣብ ባይታ ክንርኢ ከለና ኢራን እያ ዝያዳ ትረም ዘላ ኢራን እያ ብዙሕ ሽግር ገጢምዋ ዘሎ ኢራን እያ ብብዙሕ ከበድቲ ቦምባታት ትድብደብ ዘላ ስለዚ ዓቕሊ ፅበት ኣብ ኢራን ይክህሉ ዝግባእ መራሕቲ ናይ ኢራን እዮም ዓቕሎም ክፀበም ዝግባእ So why is that كندزي شجر ناقة مخلو إيران تبعت طويلة زلا وين نغز إلى طويلة زلا دونالد ترامب جن أغلو تصبح زلو because إيران تتخسر خسارات already هذا ما عالتوا ينحدوا ورحكينات بمغصال يقول لهم نقريب لهم بدهم لهم إيران تبغى رايك ما تصمصل أتزخبر حليفهم مين so there is nothing to lose قال بقالا كنكسر نخلى قرية لأن كخسر زقباع كل تخسيري ما راحتنا ميتهم يوم كخسر زقاع كل تخسيري there's nothing to lose جن أنت مكيتنا نزلت أجمع حجت رايدة يكون استحواركم فتحنا خلينا يلوم يومين نزلوا كده ما يزيا زيد بريد النازل أجمع بأمريكا نربع شو عتن عمد الساقين نهجر تسمعنا تزراريبنا تردارينا كم فتحوا زي نخل تون كل إنيان حساون مرقص زي يقولون علامة زي يقولون أبزبلو زي حدر مرحنا نزلوا هجر مزيات تردادي كاس خونا يكون سلازي إذا قد داي كيف تنايا بفنجع يتيمنا له حجن كاباتنا سبوز خنا مفتكر قبل لنا ونجزيو سقينا كنا تطو كنا بلينا أكال زجدد سقي كنا توي كنا جاءتنا لنا بقى ودينا ترينا الوص أزلنا بمبالغ نقيسهم زلوا that's why Donald Trump كم تناتهم كنا كسر كلني مهناتو كسارات ناتو كم تناتهم ما يكونوا زلوا يسمع عد جنزب كثير لكن كطبعا ناتي كسرنا هجر ناتي عنوتنا الله جنزب تراي كثير زلوا ስለዚህ እቲ ገንዘብ ከሲሩ ወዘሎ ናብ ቁጠባው ውጥቀት ናይታ ሃገር ተመፅኡ ክበልዑም ብጠጠው ክበልዑም ቶም ህዝቢ ምክንያቱ መንኬት ከተዋጋ ኢልካ ትውግእቲ this is the fact Donald Trump ዕብድብድ ኢትሉ ዘሎ ካላ ኣይኮነን In October 2001, a survey asked Americans whether they approved of military action in Afghanistan. The answer was overwhelmingly yes. In March 2003, they were asked about Iraq. Again, a broad majority were in favor. And on February 28, 2026, the United States and Israel launched a joint attack on Iran, so pollsters asked the same question. This time, the answer was very different. On the first day, approval in one poll stood at just 34%. No U.S. president in modern polling history has launched a major military operation with the public against it until now. So what happens when a country goes to war and most of its people say we didn't ask for this? People in the U.S. have opposed this war from day one. And the longer it went on, the less they supported it. The first poll, just hours after the first strikes, showed that 43% of Americans disapproved. By the end of the first month, this grew to 61%. 1 month into the war, 2 out of 3 Americans wanted to. ስለዚ ዝትሪዎ ዘለኹም ኢኹም ዶናልድ ትራምፕ እንታዩ ዝዕብዶ ዘሎ እንታዩ ድቃስለይ ትከልይዎ ዘሎ ዲሜንሽናቱ ንሰማይ ከም ዝዲብ ገይርዎ ዘሎ ኣብ ታሪክ ናይ ኣሜሪካ ብዙሕ ግዜ ኩናት ክጅምር ከሎ ደገፍ ናይ ህዝቢ ኣለዎ ምክንያቱ ብፕሮፓጋንዳ ገይሮም ኒውዮርክ مستحرمتهم ب 9/11 دبلوت 2001 بقى نجد نحارب على نايلو كسب 8% حزب يدقفون يروت كوينات لذي بوش يكون كانوا تجبروا زنبر كوينات دقفنا حزب نيرو دقفنا حزب تلا كارما مانيبيوليت تجبر تخليقة ميديا يحجز كايو أنا تيم نتوم وتهدرات يقول نتوم بوليتيكا مرحتي كم هيرو يزريوم لذي أنتوا واحد أبتو أنتي بوليتيكا وكسارة متأكانيو بقمت على بوليتيكا مخصبون تروح بليغة تناتكا بارتي كم زمرت خون حزب قلنا هذا تو كم زمل تجبروا أبناء دونالد ترامب كم مجمرين لازم كينات زي زدولية 70 نبرة لذي كم تريوزلهم أكتوبر كتشحن حدا نب أفغانستان كينات كجبروا كبقصقلوا 80% حزب أمريكا نت كينات يدقفونير لذي كنا من تاي دقفكم زنبرة نب العراق خدوا خلوا ريوه نب العراق كتشحن سلسلة خدوا خلوا 70% يدقفونير ونت كينات 72% لذي عبد دقفيو overwhelming زخون support يزلك أزي public أقول نخانتلو كطبعا أتوم تصبون يرشوا لذي they could also afford that أبز حج ما تخاطري خلا خاجن زين هاي
ናይ ኢራን ዝተገበረ ኩናት ኣብቲ መጀመርያ ጥራይ ከይጅምር እቲ ኩናት ይደልዩ ነይሮም እቲ ኩናት ዝደገፈ ሰብ የለን ስለዚ ዕለት 28 ወርሒ 2 16 እዚ ኩናት ክጅምር ከሎ እታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ማለት እዩ እታ ኩናት ክጅምር ከሎ ነዚ ኩናት እዚ መን ይድግፎ ተባሂሎም ዝተገበሩ 34% ጥራይ ደጊፎም 34% ናይ ኣሜሪካ ጥራይ ደጊፎም ስለዚ ካብ መጀመሪኡ ደገፍ ናይ ህዝቢ ዘይነበረ ኩናት እዩ 34% ናይ ተደገፍካ ኩናት ኣይትእውጅን ኢኻ so this is thing ሓደ ወርሒ ምስ ቀፀለ እቲ ኩናት ድማ ከምዛ ዝብልዋ ዘለው እዚ ሰብኣይ እዚ ሓቂኡ ጭንቀት ከኣትዎ ሓደ ወርሒ ምስ ከደ 66% ሕጂ ነቲ ኩናት ኣይድግፎን እዩ ዘሎ ኖ ዲስኣፕሩቭ ነቲ ኩናት ኣንፃር ጠጠው ኢሉ ኣሎ ስለዚ ዲስኣፕሩቫል ንዕዑ ይኹን ነቲ ፓርቲናቱ ዓብ ፅፍዒት ይክኸውን ዶናልድ ትራምፕ ድማ ፖለቲካዊ ክሳራ ኣይኮነን ዘጉህዮ ዘሎ he has other problems ስለዚ ኣብቲ መጀመርያ ዲስኣፕሩቫል እዮም ትብልና ዘሎ እዚ እቲ ዝቃወሞ ዝነበረ 43% ነይሩ እቲ ዝቃወሞ ዝነበረ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ሕጂ እውን ኣይኮነን 66% ብካልእ ዘራርባ ከባቢ ልዕሊ ፍርቂ ናይቲ ሃገር ኦልሞስት ከባቢ ቱተርድ ይብልዎ ክልተ ስልሲት እዮም ዝብልዎ ዋላ ብሓንኩም ክንብሎ ንኽእል ኢና ትዝዓበየ ክፋል ናይ ህዝቢ ኣሜሪካ ኣይድግፎን እዩ ዘሎ ዲሞክራትስ ሪፐብሊካን ድሕሪልካ እስካ 50-50 በሎም ኖ ልዕሊዩ ዝኸደ እዩ ዓብ ክፋል ናይ ሪፐብሊካን ይድግፈ የለን ነዚ ኩናት ዘይኮነስ ኣንፃሩ እዩ ጠጠው ኢሉ ዘሎ እዚ ማለት ድማ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ ዝመፁ ዘሎ ሚድተርምስ ሓፋስ ዝኾነ ፅፍዒት ናይ ፖለቲካ ኣብቲ ክልቲኡ ባይቶታት ክረክብ እዩ እሳ ጥራይ ግን ኣይኮነትን ዲሞክራትስ ተመፂኦም እቲ ኩናት ክቕፅል ይኽእል ኢኻ ትብል ክቕፅል ይኽእል እቲ ኩናት ምክንያቱ እቲ ኩናት እቶም ናይ ኩናት እቲ ሚሊተሪ ኢንዱስትሪያል ኮምፕሌክስ ዝብልዎ ብክልቲኡ ቻምበርስ ንሱ እዩ እስራኤል ድማ ብክልቲኡ ብሪፐብሊካን ዲሞክራትን ብክልቲኡ ሒዛቶም እያ ዘላ ስለዚ እቲ ኩናት ክቕፅል ይኽእል እዩ ዶናልድ ትራምፕ ግን ስሒንዋ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ፐርሰናሊ ክስሕና እዩ ምክንያቱ መዓት ገበናት እዩ ዘሎ መዓት ነገራት ኣሎ ካብ ሕጊ ወፃኢ ዝኸዶ ዘሎ ምክንያቱ ክኸሶ ዝኽእል ስለዘየለ እቲ ክልቲኡ ሃውስ እቲ ሰነት ኤንድ ሃውስ ክልቲኡ ብሪፐብሊካን ተባሒቱ ስለ ዘሎ ዝገበረ እንተገበረ ዝኸሶ ሰብ የለን ይሽፍንሉ ኣለው እንድሕር ዴሞክራትስ ኣብቲ ክልቲኡ ቻምበርስ እንድሕር መሊኦም ግን ኢምፒችመንት ክጅምር እዩ ካብ ስልጣኑ ንምብራሩ መስርሕ ክጅምር እዩ ናይ ቤት ፍርድታት ዘይተወደአ ክስታት ኢንቨስቲጌሽንስ ክጅምር እዩ እንደገና ነዛ ርእሱ ፋሕ ክትብሎ ቀሪባ ዘላ መሊሶም ፋሕ ከብልዋ እዮም ነዘን ኩለን ኣብ ቀዳመይቲ ዓመት ንሱን ደቁን ዘኻዕብትዎ ዘለዎ ገንዘብ በማዓኮርኩም ኣውፅዎ ክብሎ እዮም ብፍርዲ ብክስን ብኢንቨስቲጌሽንን ስለዚ the guy is in deep trouble ነፍሱ ወከፍ ዝሓለፈት መዓልቲ ድማ ክሳዕ ክንደይ እናኸበረት ክትከይድ ከም ትኽእል ኢራን ድማ ነዚ ፅቡቅ ጌራ እዮም ትፈልጥዎ ኢራን knows this they know this that's why ፍጹም ንቕ ዘይብሉ ዘለዉ ዴድላይን ሂቦም ኣሎ ሕጂ ናይ መወዳእታ ዴድላይን ማስ ሂቦም ኣሎ መሲልኩም ንመለስ ኣባ this is going to be very interesting are the words surely of somebody who President Donald Trump has given Iran shifting deadlines to reopen the Strait of Hormuz. That's as Iran insists the key waterway isn't actually closed and that only ships that belong to its enemies are barred from passage. Trump issued his first ultimatum about the strait back on March the 21st. He threatened that the US would bomb Iran's power plants if the strait wasn't reopened within 48 hours. He later extended that deadline by 5 days, claiming that negotiations with Iran were underway. Trump then issued a new deadline on March the 26th. This time he gave Iran 10 days, or until the evening of April the 6th, to read ultimatum about... كم تري وزلهم دونالد ترامب ني إيران كفرارك هابز في التنوي هجيرو لا تسرعن حدا ورح سلسته بس جمريو 48 ساعات يبقوا مع اللخميلو معات تهديد كيرو إيران لما 48 ساعات هيكون ولا 48 مع تكبروا نحن زي قدس هيكون ولا 3 ساعات كبروا ولا حنت نخافتنا قريب لنا لهم تكبر كأكبر we are ready for you تكوس كنت كوسينا الجون تطايب الكان على خاص الذي زخوني يخون نغير لما مغنيات يبلاني لما 48 ساعات مسكربة تغيروا بعلو توسخي معلتا توسيق همش معلتا توسيق له ስለዚህ ሶኒ ስለዝነበረ ክሳብ ዓርብ ብምባል ምስ ኢራን ተዘራሪበ ኢሉ ቦጋ ኣቢሉ ዝኾነ ከይተዘራረበ ሓሲቡ ምስ ነፍሲ ዝዘራረብ ዘሎ ኢሎም ኢራን ቦጋ ኣቢሉ ከዓ ምስ በለ ናብ ዕለት 26 ቀይረ ኣለኹ ብምባል መግለፂ ውፅኡ እዚ ኩሉ ውርደት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዘርኢ ቀፂሉ ተን 5 መዓልቲ ምስ ቀረባ 10 መዓልቲ ቀይረ ኣለኹ ኢሉ so 15 መዓልቲ ትበሃል ንኣብነት በታ ዝበላ እንተ ዝኸውን ነይሩ
10 داي ترامب ايشوز نيو 10 داي سو لومي كونز غبو لوم خاي كالا سوني سل زغون داغاتا سل زغفت ستاك ماركت اتي بوند ماركت انتاي كم زغون سل دي فلت نسولس كيرو الله جا again this guy is delusional مالت ايران امبي بوميم بين خا تزارب بين خا درف بين خا تماغوت بين خا تزاته صقم يبلنا هنا ግን ንዓና ኣብቲ ጉዳይ ካይትእትወና ይብልዎ ኣለዉ because you're burning እቲ ኩነታት ቁጠባኻ በዓልካ ተቃፅሎ ስለ ዘለኻ ንዓና ኣብቲ ናትካ ዘሎ ፀገማት ኢና ምሳኻ ኣብ ምቅፃል ክንሕግዘካ ድሌት የብልናን ኢሎም እዚኣ እቲ ሚምስ ትገብርዎ ዘለዉ ይረኣይዎ ኣብዚ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ገንዘብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ዘቃፅሎ ዘሎ ገንዘብ እዩ نفس وكف زحلفت معلتي أبتو كوينات مالتيو لعلى $1 بليون إذا تفزلو قداميت معلتي كم زي the second day كم زي بليون إذا وقت رأينا نبدأ لنا 3 بليون بليون 5 بليون كباب 4 بليون بس حسنا زلو يا كم زي غير كا تكبر this is what's happening right now in America زيادة حجز الله تكسارا زقات مزلو نزيادة تمثل he has a lot of problems تكنزب زوجو زلو نتي وق ازي كبيديو انتي كيم تعالو nothing كسارة وش متحرمو ساعتيو ما قا خايل ومشعو make America great هذا تايل صحيح الله في channel make America poor again له على ما باغيروا بزخونه كم تري وزلهم دونالد ترامب بكل منقدي بزح صقم ياغاتي موزلو اتي صقم دما اتي مفتحنا طابيدا يكون زلو yes to some extent بعل فلت يلو اكزيت كجبر على لوجن حجو ولا انت وزت كسارات تطوكبل زخلا يكون وش متحرمز ابيدي يكونن انت وزت ولا انت دي وزت زغبر ነገር يبلون ስለዚህ this story እዚ ዘለና መድረኽ بحفሻ ኤርትራውያን ዘለኹም كم ኤርትራው ኸንካ ክትሪኦ ከለኻ ኢራን ነቲ ultimate ነቲ ዝዓበየ ዋጋ ትኸፍለላ ኣላ ክንብል ንኽእልና ኤርትራ ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ናይ ኣሜሪካ ሄጀመኒ ዓብ ዋጋ ዘኽፈላ ንእሽተይ ሃገር ኤርትራ እያ ولكن بعد إيران أخفلنا أنت دايبلنا نحن ندادي يبلنا سلزي إذا حجت المات عالم تستمع لنا ندادي سقم إيرترا نعسر تتات عامة حديثات عالم كلها كم دليتا اللي تشبه حسر كم كلا إلكتريك كم دليتا ندادي خم دليتا خد جزء خلا إيرترا بزي شحن كل تميتنا في دقة بحرنا تان خيت جزء دخيت أتو أجيتهم سلز حزوة بكسلا رشايدا بكونترباندا يتولانيرو نهوسبيتالات نقال إن ما بخندش يقر خونيرو this was the story na إيرترا سلمتاي كم أقاتيم لتسرعات كغير وصلوا زدليو سلازي إذا حجن ريو زلنا إيران تقبرو زلاجن على كابتي نا أمريكا حنت زربال لا يلكم أبزي there was this story كله زي خداق مالكم إيه مهنياتو إذا كوينات زي عبد ترجم زلوا كوينات سلزغونه أمريكا دونالد ترامب فكروا زلوا نتي فابريكات بين توتات نتعدي نخصبرو يو تزاريب زلوا بزحتي بريدجز باور بلانتس قالوا كله كعنوي يفكر له تقبري يكون كاخن بلا نقلنا the story is this Rachi, he's basically the equivalent to Marco Rubio, okay? And this is what he says about the bridges. He says bridges can be rebuilt, but the opportunity to discipline America will not be repeated. This is why when you fight a civilization, you're going to get taught a lesson. country was اللهم عباس منيستر قداتو زايناي إيران جبالا زربايا زال عالم كذكر هذا زربازيا بنتوتات كتفرسو تقولهم إلكتريك كتعنو تقولهم كالة تغرسي كن هانسينا كلام بعلنا هنا غيرنا أمريكا فانتزيانا أمريكا حق البونتنا أمريكا كن تعدل ترقيب لنا ديسيبلين نغنا تحزا نزع عدل زي دما كحلف يبلو this is the time الزمان تزين أمريكا أب تاريخها ديسيبلين كانت تحزر له نخل رير أزي سحت زخون عدل تفاتير له نزل ما كانوا حلفة يبلنا زخون يكون واقع كفلوا له كابيران لعل نزر دويلن 40 شوعة عمتي ما ساقيمه تزخبه قراتاتنا قبر كل زي تكنولوجيا مع بيلهم مزلو بقى عقلهم مستصب بولهم زي ما عبلوي بعلهم ناتبلحته الذي إذن ريوز لنا this is كسع كندي كبيد مدرخ كم زحلفو كسع كندي تكونتات ناتهم كبيد كم زنبره بزي خاطري سزي إيران نزق قال سزي نزق كينات زي أقالي لما فاخو يسون كري ويكولون يم this is for them is like
نهلاو حتى يو survival ስለዝኾነ እንታይ ክሳራ ይገጥሞም ኣሎ it doesn't matter እንታይ ንኸስራ ኣለና እንታይ ንወድቕ ኣለና ትርጉም ወላ ሓንቲ ለውጢ የብሉና ኣብ መወደተ ዕላሞም ክሃርሙ ይኽእሉ ዶ ኣይክእሉን ጥራይ the end goal is the most important ንዓታቶም ሓንሳብን ሓዋርን ናይ ኣሜሪካ ብድሆ ክንፈትሖ ንኽእል ዳ ይንኽእልን ጥራይ and that's what they are striving ናቶም ቃልሲ እቲ ዕላማ ናቶም ናብኡ እዩ ስለዚ ብዘየገድስ ዶናልድ ትራምፕ ንግሆም ምሸትን እንተፈከረሎም ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ To break this all down, we have an excellent panel of reporters. Margaret Talov with Axios, Zolan Kana-Youngs with the New York Times, and Mariana Sotomayor with the Washington Post. Good morning to you all. Okay, wow. That was, this just happened. Yeah. Trump is making he's been making these threats repeatedly. He's not been carrying through with some of these threats, but he's been talking about going after the civilian infrastructure, the people that they presumably want to help here, the civilians in Iran who would be hurt by going after power plants, the water supply, and the rest. What do you make of this threat? The president እንታይ ኢሎም ምስ ከይዛረብለው እቶም ኣሜሪካውያን ነዚ ኩናት ክጅምር ከሎ ዶናልድ ትራምፕ ነቶም ኢራናውያን ሓራ ከውፅኦም ዲሞክራሲ ንኸስተማቕሩ መንግስቶም ባዕሎም ንክመርፁ ክንገብሮም ኢና ጆኹም ተቓለሱ ክንሕግዘኩም ኢና ኢሉ ይመፅእ ሕጂ ድማ ሶሉስ ብምሉእ ልችናትኩም ከጥፎየ ናብ ዘበነ እምኒ ክመልሰኩም እየ ፀልማት ክገብራ እየ ተዓዲ ከምኡ ድማ ኩሉ ቢንቶታት ናትኩም ክሰብሮ እየ መጓዓዝያ ዝበሃል ክህልወኩም ኣይኮነን መግቢ ክመፀኩም ኣይኮነን ካብ ገጠራት ካብ ካልእ ስለዚ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካልእ ቦታ ከምዘይትኸዱ ክገብረኩም ይብሎም ኣሎ ህዝቢ ኢራን እንታይ ማለት እዩ እዚ ሬጂም ቼንጅ ዲኻ ትገብር ዘላ ወይስ ከተጥፎ ኢኻ ተፅኢኻ ዘለኻ ህዝቢ ኢራን ኣብ ከምዚ ደረጃ ከሎ ነታ ቀደም ዝነበረ ሂወት ፈፂሙ ክረኽባ ከምዘይክእልን ነቲ ዝነበረ መናሃብሮ ብኣማኢት ዓመታት ንድሕሪት ክትመልሶ ምዃንካ ዝፈልጥ ተኮይኑ እንታይ ክገብር እዩ ሬጂም ቼንጅ ክገብር ኣብ ጎንኻ ደው ክብል ዕላማኻ እንታይ ምዃኑ እኮ ትነግሮ ኣለኻ ሆስፒታላቱ ትዕንዎ ኣለኻ ሕክምናታቱ ቤት ትምህርታቱ ዩኒቨርሲቲታቱ ትዕንዎ ኣለኻ ፅርግያታቱ ትዕንዎ ኣለኻ ወደባቱ ትዕንዎ ኣለኻ ናይ ነዳዲ ምንጭ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ትዕንዎ ኣለኻ ነዚ ነገር እዚ ዋላ እውን ዲሞክራሲ ተመፂ መንዲ ክሃንፀሎ ዝሃንፀሎም እኮ የለን ስለዚ እቲ ህዝቢ ኢራን ተረዲዎ ኣሎ ፈትዩ ፀልዩ ነቲ መንግስቲ ይፅላዮ ኣማራፂ የብሉ ናብ ጎኒ ሃገሩ ጥራይ ደው ክብል ዘሎ ካልእ ኣማራፂ የብልካ ስለዚ ናይ ኢራን ናይ ዶናልድ ትራምፕ ተግባራቱ ጥራይ ኮነ ዘረቡ ድማ ነቲ ህዝቢ ኣብ ጎኒ መንግስቲ ከም ዝኾነ ይገብሮ ኣሎ ዶ ክንብል ንኽእል ይብሎ President is either emboldened by the U.S. ability to rescue this American, or very angry at the fact that this American has been apparently seriously injured, or just very angry that gas prices are really high and the American public's roundly against the war. But maybe all of the above. Yeah, exactly. Yeah. We have seen this sort of toggle between saying this is going to be wrapped up in a couple of weeks and escalating threats. And this is, I mean, certainly the most over-the-top language we've seen so far. It also comes on Easter. There are a lot of things to unpack right here. But this is a እንታይ ከም ዝኾነ ትፀገሙ ካብ ምንታይ ተበጊሱ ሰዓት 5 ከምዚ ዝፅሕፍ ዘሎ ክርዳእና ይከኣለን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ማለት ሓደ ዓብይ ወታደራዊ ስርሒት ጌርና ተታሒዙ ዝነበረ ወይ እውን ኣብ ኢራን ወዲቑ ዝነበረ ፓይለታት ሒና እንድሕር ኢልካ ክትሕጎስ እዩ ዝግባእካ እሞ ንሱ ስለዝሓነ ድዩ ሓሪቑ ዘሎ ተነፈርቲ ዝወደቓ ድየ ንሕሪቆንኦ ዘለዋ ወይስ ጋስ ዋጋ ናይ ጋስ ስለዝዓበየ ድዩ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ክበላሾ ከም ዝኾነ ስለዝንገሮ ዘሎ ድዩ እንታይ እዩ ክሳዕ ክንዚ ፋሲካ ምድሪ ርጎ ሰዓት 5 ክንዚ ከም ዘጉርዕን ፅያፍ ዘረባን ብዕልግና ከም ዛረብን ዝገብሮ ዘሎ ስፔኩሌት እዮም ዝገብሩ ዘለዉ we don't know exactly እንታይ ኣብ ርእሱ ዝካየድ ዘሎ ሰብ እዚ ክርስቲያናዊት ሃገር እየ ዝመርሕ ዝብል ቁሩብ ሕፍረት ዘይብሉ ፋሲካ ምድሪ ሓንቲ ቀደም ደጋፊት ናቱ ዝነበረት ሕጂ ድማ ኣኺላ ጥፍ ዝበለቶ ማለት እዩ on Easter morning this is what President Trump posted ኢላ everyone in his administration that claims to be Christian needs to fall on their knees and beg our forgiveness from God and stop worshipping the president and intervene in Trump's madness. I know all of you and him, and he has gone insane, and all of you are complicit. So እንታይ ትብል ዘላ ኣብ ዙርዩ ዘለኹም ዶናልድ ትራምፕ ፋሲካ ምድሪ እንታይ ፅሕፍ ከም ዘሎ እንታይ ይብል ከም ዘሎ ትሪእዎ ኣለኹም ተንበርኪኽኩም ናብ ኣምላኽ ይቕረታ ሕተቱ ነቲ ጥቃኹም ዘሎ ሰብ ድማ ተፀሊሉ ስለ ዘሎ ትብዓት ወሲኽኩም ተጋገለኻ በልዎ እንተደየለ ኣብቲ ሕማቕ ዝገብሮ ዘሎ ኢትኩም ትሕውስ ከም ዘለኹም ክርዳእኩም ክኽእል ኣሎ I'm not defending Iran ንኢራን ድጋፍ ወይ እውን ኢራን ኣብ ጎኒ ኢራን ምዃን ኣይኮነን እዚ ዝገብሮ ዘሎ ተግባራት ብፍፁም ምስቲ ኩነታት ዝኸይድ ኣይኮነን ናይ ተፀሊሉ ከም ዘሎ እዚ ሰብ እዚ ክርዳእኩም ክኽእል ኣሎ እናበለት እያ ትፅሕፍ ዘላ እዚ ፅሒፋቶ ዘላ ጥራይሲ ከባቢ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ቅድሚ ኣደነ ቅድሚ 12 ሰዓት ክኸውን ይኽእል እዩ ልዕሊ 4 ሚልዮን ሰብ ሪኦሞ ነይሩ
ከምዚያ ናይዛ ፎርመር ኮንግረስማን ማጆሪ ታይለር ግሪን ዝገበረቶ ብዙሓት ሰባት እዮም ተጸሊሉ ከም ዘሎ እንታይ ሰርቲፊኬት ተጠሊሎም በዓል ማህዲ ሓሰን ድማ አርቲክል 25 ጠዊቕ ብሕግና ብቋም ናይ አሜሪካ እሰብ ዝካብ ስልጣኑ ክባረር ይግብኦ ዲስኳሊፋይ ክኸውን ይዝግብኦ ርእሱ ትክክል ይሰርሕ የለን ካብዚ ንላዕሊ ጭብጥ እንታይ ደልዩ ኣለኹ ከይተገደደ ድሕሱ ከይተገደደ ሕማቕ ንክዛረብን ክፅሕፍን ዝመርእ ዘሎ ኦምሩ ትክክል ስለ ዘየለ የብሉ ትራምፕ ትሬተኒንግ ቱ ባምብ ፓወር ፕላንትስ ኩሉ እቲ ዝዛረበ ዘሎ ድማ ገበናይ ኩናት እዩ ኩሉ እቲ ክገብሮ ኢሉ ዝፍክረሉ ዘሎ ክትገብሮ ከማን ገበን እዩ ከምዚ ኢልካ እንተ ተዛሪብካ ድማ ጀኖሳይድ እዩ ዝኸውን ምክንያቱ ክድምስስ ኢልካ ፅሒፍካ ወይ ተዛሪብካ ከይትካ እንተ ደምሲስካ ጀኖሳይድ ዝኸውን እምበር ንሕና ሰላም ከነምፅኢና ንገብር እናበልካ ከይትካ ሕማቕ እንተ ጌርካ ኣብ ኩናት ዘጋጥም ነገር እዩ ክትብል ትኽእል ኢኻ እዚ ሰብ እዚ ግን ኦልሬዲ ኣቐዲሙ እንታይ ክገብር ምዃኑ እንታይ ዓይነት ዕንወት ከውርድ ምዃኑ ይነግር ኣሎ ገበን ክፍፅም ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ኩሉ ሰብ ክቃወሞ እዩ ዝግባእ ምክንያቱ ፅባሕ ንጎ ነቱ ዝብሎ ዘሎ ምስ ገበሮ ክትብሎ ትኽእል ነገር የለን ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዓለም ሙሉእ ጫውጫው ትብል ኣላ ካልእ ድማ ኣብዚ on Easter holidays and Christians should be reminded that the Son of God died and rose from the grave to that we can be forgiven once and for all our እንታይ ትብል ኣላ ኣብ ፋሲካ ምድሪ ክርስቲያን እየ ዝብል ሰብ ክርስቶስ ብዘይፈፀሞ ሓጢኣት ምንታና መይቱ ካብ ሙታን ተንስዩ ካብ ኩሉ ሓጢኣት ናፃ ገይሩና ኢልና ንኣምን ሰባት እዚ ሰብ እዚ ምሕረት እውን ክገብር ዘይክእል ተኮይኑ ፋሲካ ምድሪ ክርስቲያናዊት ሃገር እየ ዝመርሕ ዘለዎ ክርስቲያን እየ ክብል ኣይክእልኒ እዮም ዝብሉ ዘሎ ርግፅ ዶናልድ ትራምፕ ፋሲካ እንታይ ምዃኑ ዝፈልጥ ኣይመስለኒ ዘጋኑ ዘለኹ ኣይመስለኩም ጭብጦ ክበኩም እየ ተጋይ ደዝን ኣብ ቅዱስ መፅሓፍ ሓንቲ ጥቕሲ እውን ኣንቢቡ ዝፈልጥ ኣይመስለኒ ከረየኩም ኢኻ ስለምንታይ ከምኡ ይብል ከም ዘለኹም ሶ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሓንቲ ኣብዚ እንታይ ገይሮም እስከ ናይ ፋሲካ ምድሪ መልእኽቲ ኢሎም እኮ እዮም ናይ ህንድ ፕሬዚደንት ሂንዱ እዩ ክርስቲያን ኣይኮነን ኣብ ፋሲካ ምድሪ እንታይ ኢሉ greetings on Easter this sacred day celebrates hope and renewal may it bring peace joy and brightness to everyone's life may the teachings of Jesus Christ inspire all to be kind strengthen the spirit of togetherness in society ስለዚ ሂንዱ ካብ ክርስትና ዝረሓቐ ሃይማኖት እዩ ግን ክርስቲያን ስለ ዘለዎት ሃገር ናይ ፋሲካ መልእኽቲ ናብ ህዝቢ ዓለም ናይ መዓልቲ ሓጎስን ተስፋን ስለ ዝኾነ ናይ ምሕዳስን መዓልቲ ስለ ዝኾነ እቲ ብርሃን እቲ ሓጎስ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኹልና ደቂ ሰባት ንክርስቲያን ጥራይ ዘይኮነስ ትምህርትታት ናይ ክርስቶስ ናይ ፍቕርን ናይ ርሕራሄን ናብ ኩልና በፂሑ ንኹልና ክፀልወና ተስፋ ንገብር እናበለ ይፅሕፍ ዘሎ and this is like crazy man ጥዕና ዘለዎ ይኮንቱ ዶናልድ ትራምፕ ስለዚ ነቲ ፅሉል ዝኾነ ኣካይዳ ከም ኖርማል ጌርካ ምውሳድ ገደብ ክግበረሉ ኣለዎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ but again I mean we live in a very special moment ኣብ ታሪክ ኣብ ፍልይ ዝበለ ኣጋጣሚ ኢና ንነብር ዘለና that's why ድማ እቲ ኩነታት ናቱ ክሪኦ ኣለና ኣነ ከም ዝመስለኒ ገምጋም ናተይ ከምታ መወዳእታ መጀመርያ ዝሃብክኹም እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዕንወት ስለ ዝረኣየ እዩ ንዑ ኣርዮም ኣለዉ ማለት እዩ እቲ ዓቕሉ ክፀብቕ ዝኸኣለ ምናልባት ብዙሕ ግዜ ኣይነግርዎን እዮም ግን እንታይ ክሳራታት ውሪዱ ከም ዘሎ ነጊሮሞ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ወይ እውን ካልኣይቲ ድማ ታቐንዲ ንዑ ተገድሶ እቲ ቁጠባ ድሮ እቲ ብረት እቲ ነዳዲ ዕዳጋ ምስ ተኸፈተ ላዕሊ ክኸይድ ምዃኑን ቁጠባ መሊሱ ክበላሾ ምዃኑን ፀብፃብ ስለ ዝረኣየ ዓቕሊ ፅበት እዩ ተዛርቦ ዘሎ ምክንያቱ እቲ ቁጠባ ንዕኡን ንዕሩኽቱን ንስድራ ቤቱን ብዓብዪ ክፀልዎም ስለ ዝኽእል ንሱ ኣፀሊልዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ስፔኩሌትና ንገብር ዘለና because we don't know the reality እንታይ ኣብ ርእሱ ይካየድ ኣሎ ጥዕና ዘለዎ ርእሲ ከም ዘይብሉ ድማ በሪሂልና ስለ ዘሎ ስለዚ again people are talking all day ብዛዕባ እዚ ፅላለ ናይዚ ፕሬዚደንት እዚ ሰብ እዚ ድማ እቲ ኒኩለራዊ ቦምብ ኣብ ኢዱ ምህላው ድማ ናይ ብሓቂ ኣሰካፍን ኣሰንባድን ኩነታት እዩ ኮይኑ ዘሎ and we are witnessing historic moment ታሪኻዊ ፍፃሜ ኢና ንርኢ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ድማ ከምዛ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ቅድሚ ዓይንኹም ፋሕ ክትብሎ ቀሪባ ኣላ ታሪክ መሰኻኽር ኢኹም ፅባሕ ንጎ ፋሕ ምስ በለቶ እንታይ ከም ኮይኑ ከም ዝነበረ ነፍሲ ወከፍኩም መሰኻኽር ክትኮኑ ኢኹም እቲ ጉዳይ ድማ ከምዚ ኢሉ ይቕፅል ኣሎ ንሕና ድማ መዓልታዊ ነቲ ዘሎ ኩነታት ናባኹም ነብፅሕ ኣለና ብዝተኻለና መንገዲ ድማ ኩሉ ሳይድድ ብሓደ ብናይ ኣሜሪካ ብናይ እስራኤል ብናይ ኢራን ጥራይ ዘይኮነ ብኩሉ መንገዲ እናረኣና ነቲ ኩነታት ፐርስፔክቲቭ ክንበኩም ኢና ንደሊ ዘለና ኣናይ ሆፕ ንስኻትኩም እውን
ነቲ ንሰርሖ ዘለና ክትሕግዙን ደገፍ ክትቡን ድማ ተስፋ ንገብር ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ክንውዲና ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ርእይቶኹምን ሓሳብኩምን ድማ ግለፉ እናበልና ክንሰናበተኩም ኢና ቴንክ ዩ